Ndugukazi nanonke bekunene sinivusela kakhulu bekunene. Awu bekunene kuhle njalo siphindze sihlangane nesibaya emva kwemalanga la khona live belihlangane lapha esibayeni libuthene khona la khalive kwaba kuhle kakhulu ngisho nalo bekabukela khashane bekabona ukuthi cha eMswati adakhela kwako bekunene. Sithumisa sive ngoba solonga sishiya bengithi nangenqala lapha ngibona ukuthi hawu sive la sibayeni solo mane sibulala inyoka ngiloyo naloyo akafuni kusala ngaphandle nakwakhiwa live kwabonakalisa ukuthi awu nako lekuhle eMswati nakwakhiwa into yawo kube ngilo naloyo abe ingcenye yalomsebenzi bekunene. Lokuhle kubona nalesithombe nawusibuka lapha ubone ukuthi awu i-first world ngisho nesibayeni sengene iyamangalisa ngoba bothi na ubuka lesithombe la ngemuva njengoba bekuvela lapha ungabe usabona ngabe usesibayeni noma ukuphi noma ku convention center noma ukuphi bekunene. Kwabonakala ukuthi awu cha nembala i-first world sesiyayiva siyayiphatha ngoba letinkomba leti tisho ukuthi live nembala alisekho khashane ku first world bekunene. Nendlela lebe ku conductwa ngayo la esibayeni kubonakala ukuthi hawu tikhona tindvuna nebantu abengosi laba buke Sibaya kuphenze kube nabo moderator lababonala ukuthi awu nembala umsebenzi utohamba kahle konke lokho nekuhlobisa ke la Sibayeni hawu Sibaya siguquke empela solona namhla siyabonala ukuthi awu sihle sibili Sibaya bekunene. Ngiyabona ukuthi netingomo letihle tingena la tiyatfuka ukuthi ingabe ngabe ngilapha bezivama kutayela khona noma sekungilenye indzawo lapha bekunene. Lokuhle kubona live lonke likhuluma njoba awu nibekile lokuhle kwekuthi wonke umuntu loliswati lothandza lelive ulitholile lithuba lekuthi atibekele bekunene. Kepha ke noma kunjalo ngoba kuyabonakala ukuthi live likhulu lilikhulu nje dinkulu netindzaba leti la
esifubeni letibonala kone ukuthi kulamalanga lawa ungente wathi lamalanga lawa cha akhonile kuti thatha letindzaba yebo kukhonile live ukuthi liphefumule kuleso sigaba noma likhulume kuleso sigaba la likhuluma khona bekunene kwabonakala ukuthi nembala sive solo sinayo lendlala ye platform la kubonakala khona ukuthi kungaqini kuphela la esibayeni kukhuluma bekunene kuyabonakala ukuthi kukhuluma kufuneka kubuyele emiphakathini kubuyele etinkundleni letitowati ukuthi ke noma ngalesinye isikhathi sesiphindze sibuya Sibaya sikhanze lokuthi ukukhuluma ngoba akupheli nekuhlupheka akupheli letinkinga letingaka ngeke tabomela Sibaya ukuthi msukwana kuneSibaya ngulapho tiyawuqhamuka khona tifune ukuthi le muva emiphakathini etinkundleni la nisuka khona bekunene tibe nalo lelithuba lelifanele ukuthi tikhulunyiswe letinkulumo bekunene ngoba nembala tiyabonakala ukuthi dinyenti na ungatithatha nje ngayinye nguloyo naye lokhulumile ubukele ukuthi ingabe impendulo itawuthini ngoba phela lo sengikhale enkosini awungihanti ukuthi sengikhale ubugcine nasengikhale ubugcineni ke kusho ukuthi ke noma ngabe bonani buhlungu so yathi ukuthi inkosi ivile ngoba inkosi kuye kuthiwe ngidlebenze iva tonke tindzaba bekunene futhi itawuphendula inkosi nembala nje njoba kufanele kube kuhle kube kanjalo kuphenduleleke lokho kubuhlungu lebeni kiko bekunene bekunene lesikuthumisa ukuthi live lonke libekile neMswati la ngaphandle abekile nebetive lebe babonala ukuthi nabo bajajuliswa ngulomoya lomuhle labawukhandzako Eswatini ngoba akusasiko lokunyendi emave la ukhanza khona kuhlediwe nje ngalesigaba lesi kubonakala ukuthi nje ngilona loyo uyasukuma uyatibekela buhlungu bakhe ikakhulu na ubuka umhlaba kulamalanga ukuthi umhlaba udungene udzinga likhambi lelingilo lelitawusida ngoba na ubuka kulela khona lela na ulela khona lela simo semhlaba siyadungutela kakhulu bekunene nasidungutela sisho wona ukuthi lapho kungadunguteli khona kufuneka babe nemakhambi labangaba nanawo ukuthi ingabe bangafike bajikijele esivivaneni lokuthini lokungakha lokungabonakala ukuthi la kudungutela khona umhlaba ubonakale ukuthi umhlaba uyakheka ngoba ungakhanza cha livile lijikako nalo yabo cha nembala niteka indzaba sibili asesinilalela ukuthi nithini madoda ngiwo ke buhle belive labangwane ngoba na lihlangane nje linje uyabona ukuthi kuphila kutaba khona nele kusasa litaba khona njengoba nje sibonakele Sibaya ukuthi usive bese sisilambele kakhulu Sibaya
saphoqwa ngibo nje bo COVID lababonala ukuthi bebahamba bangena ekhathi kwase kuyema imisebenzi lemihle lenjengalena la kuona live lihle lifika litobhunga libhunge ngelive ukuthi live lingakhiwa kanjani ebekunene bekunene lokuhle ngitsite ngibuka lapha ngabona ngisho neMswati lale ngesheya phesheya kwatilwandle abayingcenye yesibaya akwabonakala ukuthi ngalelinye ilanga singakhala ngeCovid kepha singaphindze siyidumise iCovid ngoba kube bekungasi COVID angiboni ukuthi ngasa develop ama technologies ukuthi nawu le khashane tiveni kube ungakhona ube ingcenye yethu nasento umsebenzi simo seCovid sasifundisa lokunyenti sasifundisa yebo beyimbi yayidla abantu injeyana kepha yasifundisa ukuthi singaqhumana naloyo abona sethi uba ingcenye yemsebenzi njengoba nje ngibabonile lamanye lababekile nabo lasibayeni bale etiveni bekunene kube into lenhle kakhulu bekunene sive kuvakele sikhalo lesikhulu sebusweti sekweswela nawo uthi uhamba onke emakhona alelive sikhalo lesikhulu lesisiyoyoyo lesibonala konje njengoba nelive sithi lesikhalo lesi asivele sibe sigaba ukuthi sisehlakalo ngoba nembala ngibusweti bungeso sehlakalo lesibeke sibukwe ukuthi ke njengoba live likhale kangaka bekunene likhala ngekweswela ngoba lokunye ungebe usabe ubesoluthi iCovid kade yengqile busweti abukengqi budalwe ngile COVID kakhulu ngoba inele ngekufika yavimba lo uyabopha tingo sekuyaqala kenyalo kuyathukululungeka sigaba ke sesexteni ke njoba sesilapha sesenda njani njoba kubusweti nabo khona la futhi bubhekene timphendvulo letinginto njoba nje sivile live likhala nalababonala ukuthi sebatrainwa bathe babukile elikhalweni ukuthi omantulo kuvuthwa kumbe siyangena emisebentini uSolomane nani nalabasemisebentini bayabuka bonsumbulwane laba abatholako kuyabonakala ukuthi labo sumbulwane na uya esitolo na uya esitolo njoba sonke singena sinye lesitolo siteke kukubuka ukuthi wena utholani kanjani na ungena lapha esitolo nje sitolo nje sivele sibheke ukuthi nanaso ukhokhe kwakhanya ukuthi sikhulu sikhalo sekuthi live nalingabuka ukuthi ingabe live lilibambisa njani kulesigaba sekuthi ke ukuthi lokutholakala kako kufanele ukuthi ithuthu
kungetetela ke loku kukhuluma kulesigaba sekwe ukuthi nalabaswele lomsebenzi nje wona ngekwawo singasakhulumi ke ukuthi kukhona labakutholako bakhona vele la kuvalwe ngemahlahla kukhona kulala katetiko akunalutho awu kwavakala ukuthi sikhalo lesikhulu sonke lesi sisikhalo nje sibheke timphendvulo letingedo njoba live awu libekile bekunene noma kubonakala ngalelinye langa njoba nje lapha nje kungenene ama panelist akhuluma lamanye angenile achaza tikhwama ngoba tikhona netikhwama letibonalako ukuthi tingiletinye tikhwama letilwa nebusweti eveni letifaka ekhathi nje bo Regional Development Fund bo Youth Fund kunemabhange labolekisa imali kunema organizations kunema structures live kunabo micro project lababonalako live sabakhona lesililo lesikhulu ukuthi siyadiva nje ngetindzaba letikhwama kepha noma ngabe sifuna kufinyelela kubonakala ukuthi noma bavile ukuthi bese sifikile enkundleni basiva ngeliphunga nje emva kwaloko beva naso sesibuyele emuva konke lokhu leni kukhulumile sehlakalo kusehlakalo nje sifuna imphendvulo lengiyo bekunene kuthi ke kunyenti livele likubekile ngebusweti ngoba indzaba lenkulu kulala kwakate tiko nayingakalungiseleleki kahle lendzaba yekulala kwakate tiko vele tintfo letinyenti atihambi kahle kuyabonakala ukuthi live lifanele lisuke umkhankaso lomkhulu ngematubane lamakhulu livele lithi mkwe kubuka ukuthi ke lapha lo sive njoba besibeka lokhu besikubeka bohlungu baso sesihlangabetana naso kanjani ke enini bekunene njoba ngivile nje nemilayo to leniphathisile ngoba ngivile niphathisa ukuthi silo loyo mfana loyo lotombulala asukumathi nkwe abonalo ukuthi ugijima ngematubane lamakhulu ngithi nangida lapha athi nakuthiwa uyabulawa kusuke kushiwo simo lesinje ngoba ema expectations la khona ukuthi loyo mfana inkosi letambulala namuhla akufuneke ke umuntu lotawufika abhadalale lapha emsebenzini ufuneka lotawuvela gijime athi nkwe ngematubane kubonala sokuthi hey sive sithi te lokuhle loku lenikwendile nini bekunene njoba nje emabhalane wesive sofundzile lapha lokhu lebe kwakhiwa sive la le document le iyawuvele ibonalise ukuthi iba i-policy guideline esigabeni sokuthi siyaliva live litibekela naku njoba nje bayibhalile le ncwadi kusho ukuthi nje seyawufuna ibhaleke
ivele ibe part of my report of the outcome yesibaya bese ke kutholakala netindlela ukuthi inkosi ilekelelwa kanjani ukuthi kuphunywe kule tinkinga letikito ebekunene. Kuyabonakala lokuyendi ukuthi kukhuthatha tindzaba decentralization ngoba sive sikhalile kakhulu ukuthi lokuyendi ikakhulu ngoba nangabe ukude nalolu nako nawusuka le khashane ufike emahhovisi ukhanje uthi awu emahhovisi kunetitulo letintshikitako tibe tishona lena nalena tingaboni ukuthi wena ubuya le khashane bese kuba vele nelinyeva ukuthi awu waphika ngitshikita la situlweni ngabuya ngibona yini ukuthi ngibuya phi mina na wabonakala ukuthi lenzaba yaka decentralization iyafuneka lokho ukuthi vele ibukisiswe ngesigaba lesifanele solo sikhuluma ngetindzaba nje ngoba indzaba yonke ilingisa yona le tinkundla ngoba sonke lokho silapha sibantu sive sikhulumile savakala ngepolitical situation yakangwane ukuthi cha i-political situation letinkundla system of government ngiyona vele labayithandzako even bakangwane kukhanya ukuthi ke kubonakala ukuthi ke le policy nje njoba labanye bakhuluma la ngayo awayifundiswe even lonke ingene nakuma kuboma curriculum ibe part of i-curriculum yelive nakufundiswako nje labasha nalabatawuvela ngibabonile ngisho nalabasha khona la babeka bavele babeka sibili ukuthi asiyifunzi lendzaba uyabona ke ukuthi ke ngumsebenzi lona lofanele wendiwe nini bekunene kuhamba nekubuka ukuthi njoba nasikhuluma ngetinkundla kule esiveni etinkundleni kunemiphakathi bobabe tikhulu bantu abenkosi labaliso lenkosi kuphinze kube nebuqopho nendvuna yenkundla lekubonala ukuthi nelilunga leParliamente njengoba live likhalile uthi hawu sithi singabamekisa lena asiphinde sibabone ukuthi ke kule mthetho welive uyasho lokho ukuthi ke njalo ngesikhathi kuyawubuyelwa etinkundleni sive side kuyawuhlala boqopho kuhlala indvuna yenkundla kuhlale lilunga leParliamente bathathe tonke le move oyesive ukuthi sive sithi la njoba nikhala kangaka nje nikhala ngabo regional development fund bo youth fund bo ban fund laba lengakhona kuba accessa ukuthi nikhanza emicabo le etinkundleni ngula kufuneka letindzaba nitiqinise kakhulu nale machinery ibonala ukuthi iyaqina kakhulu lengithemba konje ukuthi nje njoba nasi sikhalo singaka eminyakeni lotako naseniphindze nibuya ndobika esibayeni ngidakuva ukuthi ungabe ikhona any progress kule ndzaba ebekunene njoba nje nembala kuyawuba kuhle ukuthi indzaba ingabe solo iphindze ilandzelelana nekulandzelelana ukuthi namuhla sikhalile ngayo nayitolo sikhalile ngayo nini sikhala ngayo kepha ke kude likhambi ukuthi ke cha lendzaba ya decentralization
iyabonakala nemiphakathi ngoba kunebantu abengosi netikhulu laba sebena kanye netindvuna netindvuna tetinkundla nebuchopho libe khona nelunga leParliamente libe ingcenye yalomsebenzi ngoba lema structures afuneka abothetana lawa kwesike nasive kukhona lokusihluphile abonakale ayisolution eveni futhi nalama policies lakhona avume kungabonakali sinje ukuthi hawu nihlangene nje kuyawuba inhlanga zimuka nemoya ekugcineni kutakwendekana akubonakala ukuthi ekugcineni kuhlangana kulama structures kuba nemiphumela lengiyo lekuyawuba kuhle nokuthi nasikhuluma ngalama structures kufuna vele nakwakhiwa lama budgets abonakala ukuthi etinkundleni nasikhuluma nge-decentralization structures kubonakala ukuthi naletinkundla centers lama structures lakhona akhiwe abe ngiwo nini bekunene akhona ngiwabone yalo kepha ngaye ngafika kulamanye awo ngihamba nje ngaleto tindlela kungakasho ukuthi ngitovula yini lama structures ngoba nangidawuvula kuthanyelwa kube kuhle kube njeyana ngase ngithi nje cha ngidake ngihambele ngaleto tindlela nje ngila utawufika wabone khona the true colors ukuthi anjani ngalelinye ilanga lalini nalitulu kushelela kwabonakala ukuthi awu asesithi sigobagobe emadolo sito kwathi ukuthi like lihamuke litulu bese sesiyaqhubeka ke njoba nemigwaqo leminye la ngakithi isengakalitfoli litiyela lelibonala ukuthi lifanele lendiwe ngathi ngiyafika ngabathi ukuthi sitawukhona kuhlala phansi lapha emandagi vele ngathi libhuhlu lingena la khathi kuletakhiwo uyabona ke ukuthi ke if letakhiwo takakithi nasikhuluma nge-decentralization tingekho kulesigaba lesingeso kusho ukuthi nema-decisions latawuphuma la atawuvele abe naso lesikhebesi sekungakhoni ukuthi sihlangabedane nalesimo kwekuthi ngento tindzaba njengoba nje lona nje lotawunikwa namuhla uyawathatha emanothi ukuthi ngithini usho lo ukuthi ke bekunene kuyabonakala nemiphakathi ukuthi imiphakathi njengoba leminyenti nje ibuke sive nako sive sikhala siye khonde nase kubonala sekuvikile kuhlupheka bese kuvela leto tinkinga leta nakulungiseleleke kahle le administration la mphakathini kuyabonakala ukuthi kuyawube kuvele kuthethe isigaba lesingeso ngithi nje nangisalalela sive sibeka ngabona ukuthi inango nasingabita ukuthi kube ne-traditional administration lebonala ukuthi ikhona kuhlanganisa njengoba nje i-monarchical democracy ihlanganisa lama systems ihlanganisa i-monarchy ihlanganisa i-democracy kusho ukuthi ihlanganisa buve iphindze ihlanganise i-majority ukuthi i-majority ithini konke kublendeke kube kanye kanye nini bekunene uyabona ukuthi nasikhuluma ngayo ungayifananisa nemusic kupiano ngoba na utawushaya ipiano ngeke ushaye manje la keys lapha
ufuna wahlanganisa omabili kutoze kuphuma umusic longewo nini bekunene. Kuyabonakala ukuthi ke kufuna kuqiniswe letigaba kungabuke ngahlanye kungabuke le western style sodwana I western style ibe ihlanganiswe nale traditional administration iqiniswe futhi yendele ukuthi ikhone lokuthi ihlangabetane naleti dzingeko ngoba sive nje ngisivile ukuthi awu lokunye sigcina sesingenelwa ngemahehenyane nje ngilokuthi siyebathi awu nayi indzaba awu nayi kude lo lalelayo nayi indzaba kude lo afike ke mahehenyana ndanilekelela mina kule ndzaba. Nase kukhona lama structures akhiwe kusho ukuthi ke kude ngoba nangabe kukhona vele le structure lesibonala konje ukuthi silapha nasive sibeka indzaba le ndzaba isheshe angakhoboseki lo muntu ngoba kuhlupheka akusiko ukuthi noma ngathi na ufanele usita umuntu akufanele umsite ngoba anjingile noma anjani ngisho nalompofana nakaqhamuka nje lapha kufanele simthathe serious sathi ukuthi ngumuntu naye uyaphila nalo njingile naye simlalele ngesigaba sakhe bangathi bantu nabangena sibuke ngabe lona unamalini ngoba abantu sekwaba indzaba lenkulu ukuthi ungabe unamalini wena loyo ke lona leyo mali leyo bese uvakala ngcono ukhanje uthi lo mbofana ngifanele hey suka uyangiphani ukuthi nemvolo angantela yona kanti phela wonke lo muntu uyalidzinga lo lusito sesikhetshela ukuthi ke bekunene kuleso sigaba vele siyafisa ukuthi ke ungathi kungaba kuhle ukuthi kubukwe indlela leti tawubonala ukuthi kuhlupheka nebuhlungu bukhonakale ukuthi ke bukhone esigabeni sekutheni buvele busheshe bulungiseleleke nini bekunene nini bekunene kukhuluma singakubeka kube kunyendi ngoba kukhuluma na ungaya ngetindzaba nami ngwafuna ngiphendvule kungayinye ngayinye kuleti lebetingaka dinyendi nini bekunene lendibekile tivakele futhi ngitivile futhi ngithethe nemanotes ukuthi bani bekathi kulendzaba lena sekuyoba letinye tindzaba sekuyoba ukuthi ilandzelela ukuthi tilandzelelwa kanjani nini bekunene nini bekunene njengoba namuhla sewuvala umsebenzi ngasho ngathi nelive alihambe liguqe nembala kumdali nesive nami solo ngilalele sibe solo sigekha ukuthi lo msebenzi wakhabo ngwenyama lona siyawesaba nathi inkosi sithwesa lahle lengaka lokuba kangwane bavele bathwesa yona siyabona nembala vele nelive nalo libe yebo laba bayabeka bayasho kuba kanjeyana kepha bayavakala labanye cha solo sibuke inkosi ukuthi imithandazo yawuthini lilanga nini bekunene lithi selibekiwe ngemsombuluko ukuthi cha vele sesiyaqedza ke ngaleli nema expectations vela sasamakhulu ukuthi cha sesawuyibona leyo ndvodza ukuthi ngabe ngangibani wabonakala uthi uNkulunkulu lisengakafika ilanga
hawu wavele wavala walala wona zaba thina kubonakala ukuthi hawu sekufanele kuphunywe kutotekwa lendzaba hawu kwabonakala ukuthi hawu uNkulunkulu nasekathi sesigaba sakhe ngeke uphike ukumelana naNkulunkulu usho ukuthi belingakafiki lelo langa namhla ke cha siyabona uNkulunkulu ukuthi awu cha uvulile kwekuthi awu leli langa selo nani solo nibukile lo phela iParliament naku ifuna iphelele naloyo lotawukwati ukuthi leyo ndvotsa leyo letawuniketwa lokuhle kwekuthi cha ngiwalalile madvodza nabomake lapha babekile kwaba mnanzi awu bonke babeke kamnanzi kakhulu kuthi nalengathi awu lona cha akwakhona kuyakhoboseka noma kwabani kuyakhoboseka bonke babeke kahle kakhulu enini bekunene nala lamanye nje ama panelist njoba kwakubukwa tigaba kwethu nalelive lima kanjani kubitwe laba nalaba ngekwehlukana awu bonke babeka kwaba kuhle kakhulu nini bekunene sengisho ukuthi ke cha sadumisa kakhulu umoya lomuhle nini bekunene nami ngawalalela ke ngamunye nangu uyabeka nangu uyabeka kukhuluma ke lokulamlonyeni uyokulalela ubona awu lena cha ibekile indvodza noma ubekile loyo make loyo kepha ke ngoba live ngeke ukuthi lo saniketiwe senguye yedwana kutaba nalabatambe bamsekela lamaceleni lokusho ukuthi bonke laba labatamsekela lamaceleni kufuneka bende into lengiyo ukuthi bambambise bameluleke nana yelele Nkosi Tambulala avule iminyango ekutheni nakathi welulekwa ngoba kwelulekwa ngilokwakha umuntu ngilokumsithako nakubata uqhamuka bathi sitokubonisa naku iminyango ke nayivulekile kuyawuba kuhle lokho enene bekunene live litawakwakheka ngoba live nenkosi nje inkosi ngekwelulekwa ngiko konke lekwendako iyelulekwa awu nawo silo nibone ngekuya ngabe kuya khona yini nithi nani sinabona cha ungathi kuhamba khona awu inhlitiyo kithi iqhoshololo kepha ke nangabe kubonakala ungathi akuhambi khona leteluleko akusito kuphindze kuhlalwe phansi impilo yemhlaba leyo nini bekunene wonke umuntu kuthi lo mkhandla lamhlabeni alikhalakhala uyawuthi ubekwa lo ndawubona ke lapha ngoba impilo yemhlaba umuntu wonke vele naye lokumsithako njoba ngisho nje deluleko ngovula tindlebe ulalele live kube nenhlanhla ke ngoba nine nibekile live lonke libekile kwaba kuhle lo lalele nje uthethe ukuthi live likhulumela thini nini bekunene kubuka ke lesimo lesikhona lesibekwe sive njoba sewonke sive sikhulumene ngetehlaka ufika kutemsebenzi sikhuluma ngetehlaka ufika kwekwekuthi kunenkohlakalo lapha nalapha sikhuluma ngenkohlakalo
uyafika njoba nelive likhulume ngentempilo la vele lagcizelela ukuthi utempilo phela kanzi na ubuka tempilo la kithi ngisho nakuma budget nje tingu number 2 ekutholeni ibudget lenkulu ngoba kuqala i-education la ngakithi bese ulandzela tempilo ekutholeni imali kepha ke sibe sikhulu isikhalo lapha kutempilo imithi sive siyakhala asiyithole kahle imithi nawubase njoba imithi yathengwa nawungabeka nje ama budget eminyaka emithi kuthi ke ngabe bese kulahleka phela ukuthi kungasafiki esiveni ngoba naso ngiloyo sokhala nangemaphilisi lamancane nje nginte ngishone Panado nginte ngishone nani lokho lokuncanyana nje ngilapho ubona khona ukuthi konke lokhu kusehlakalo lehambe live lathinza ngisho netibhedlela letibonalako ukuthi leto tibhedlela tivele tibukiwe ukuthi lesibhedlela lesi nalesi naso sinetinkinga singabanjiswa sithini kwakhanya ukuthi konke lokhu sikhuluma ukuthi kunekuhlupheka lapha nalapha nini bekunene ngako ke nini bekunene ngibukile ke ukuthi ke indvodza lentawo sale niniketwa yona letawukwati ukuthi ke njoba vele nibeke konke lokhu nalokhu lese nikubekile atokusukuma ngematubane ayogijima ukuthi vele asebende aphumele ayobambisa live indvodza ke lebukiwe njengoba senithandazile letabango ngundvunankulu kusukela namuhla nini bekunene kusho ukuthi kutaba nguye Memo Russell wakadlamini bekunene bekunene nangu-ke Memo Russell Dlamini bekalapha ka-national disaster kusho ukuthi njengoba kugcwele ama-disaster kufanele ayobukwa onke lama-disaster lakhona la sengininiketa yena namuhla senidamthandazela ukuthi awusebenteke kahle wonke lo msebenzi bekunene nini bekunene ngalamagama sesibongile nesibaya njengoba naso sesisebenzile umsebenzi lomuhle nangumdzaka ukhona sesisho kona ukuthi asale siyobuka emasimi emakhaya sonke ukuthi live lonyaka sitawushayinala kutawuphela indlala lonyaka ngeke sikhale ngendlala ukuthi sesibongile kakhulu kunivusela nonke bekunene